السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا فردوتوتا خينيا أكم جرتو نجادا Fayyaa jirtu? جرتو Alhamdulillah. بقى جراتن شيكوتا Baga nu خينيا jiraattan isinillee. قبروتا ربي خنسينو دعوتشا جرتن خم بهادي خيسا فلا قوتا الدنيا رجرتن بقى جران نسنين جتشا بكي تركم نتون لقى قدا ردا بالله لانجي أنا كرسا جندا وجعله خيسا مدو لقى سنقبة تركمنا لقى خنا مكاسا أولانجي جنين Awulaangee. أولانجي muka gurguddaa bakka kana jiraachuu ture. Wanni Aawwadha jiru. jechuudha. Asamma awuroobsa jennee jira. Awuroobsa. Nashiidaa xiyya keessa dhagahuun dhabdan. Yaa warra awulaangee horma geessisanii jinniidhaaf qaltanii hoggaan jiru. As gamana awu shariif jennee jira ammas. Awuroota keenya gubbaadha. Muka gurguddaa jira galtuu guddoo nama kana hunda kanatti laga kana hunda fuutu. Bakka dubartoonni taa'anii jira bakka dhiirri taa'isoo jira. As gadi waa galanii buna akaawanii yoo rooba kadhachuu barbaadan akkasii faffacaasanii dhiirti gubbaa san teessiti dubartoonni kanas ta'anii akkanatti bakka itti waa gabbaran bakka itti rooba kadhatan sanguma guddaa gurraacha geessan ammaas bardii maallee osoo geessanii wayyaa. Antana dhibe eeguu qola mukaan nyaatamu warra qabrii lafa ka'ee nyaata. Na dhibdeen illee beektaa foon kanallee ni jaalata ganti keenya namaaf illee inni dhiiga dhuydii jan beektaa dhiiga dhuydii jane asirratti maniin beeka ijoollummaati gaafa quraana qaraanu ni kuta bishaan kun yeroo hunda ni kuta. Bishaan maan amma akka guutamee taa'u kun jechuudha. Dullattuu mata kafaa dhufee bishaan keessan horma gurraachatti qaluu barbaada manaa maayin harkee ittiin gandaan bar namni kun bar waa jiru jaamaa namni tooyida hin qabne moo wallaahi jaamaadha. Tooyidaatu dukkana keessaa ifatti shirkii keessaa tooyidatti nama baasee beeki. Ba'aa dila takka namni deemuu namarraa buuse tooyinni kun waa jiru gaarii miti. Bishaan kun ni kuta dhabameetuma wannummaan dhugamuu dhabamti bakkuma tanaa bishaanumaan guddaa nama isinas gadi gartan kun. Fidaniiti as mukkeenii jira shara mandaraa kataaziyaa sana asitti dhaabbatanii asi jiboota gandi kunis dibicha fidee gurraacha qa'a. Gandi kunis gurraacha fidee Isaan hundi jiboota lama asi qalanii jiboota lama faa nyaatan guyya tokkotti. Gurraacha malee wayitaa. Rabbiinis fatanaa hoggaa isaan dibicha qalanii deemanii baasaaf bishaan. Shirkii keessa fageessuuf beeyta. Ammaas amataas akkasuma godhan ammaas. Boodarra eega gaafaan yaa warra awulaangee horma geessitanii jinniidhaaf galtanii irra caala osoo rabbi deebitanii shirkii lakkiftanii jee gaafaa wanna jiru firraa qaanfatanii dhiisan beeyte. Biyya hedduu jira hubadhaa yaa jira ta'an kanaan baddee haqamte kaartaarraa keessaahu haanaa teessoo garaa jedhin ture beeka. Asii jechuudha. Himee waan qaana isumeen waan sattaraa beekanii yoo isaan hin sirrooyne irraa niin harkaaf bal'inaan wal garra fuuldura jeetiin ture akkasuma irraa rabbi sirreesse. As jinnoonni amma eega nuti amma asi gallee masjiida baadiyyaa tana ijaaruu eegallee hedduu biyya tana namni bakka hunda ni gaggaba bakka dheeyinu hunda namaa gaggaba. Wama akkasii heddummaata beekti asamma abroosoo janii qilxoo guddoo jira. Awuroobsa. Roobsoo janiin wallee gizee roobaa bira dhaqanii seeqan. Rooba roobsoo. Kun ammoo hoggaa bishaan qotee dhufanii kadhatan. Gamasii san karooba kadhatan immas. Qilxuu qancarree janii ammas magaalaa laangee gubbaa jirti olii san. Sunnumaa guddattee asii kuttee gama san dheeyite ichi ciqilfattee ichi kaatee ammas. Barsii ajaa'ibsiifti guddina sii hodheeyite jira. Qilxummaanuu jechuudha. Asamma magaalaa jinnootaa jira Abduriski janii. Gama kana jirti amma tan ammaan yoo tanaan bare beeka isaan irraa. Mandarri guddaan achi ta'a. Oorota ganda kanaa guutuu fuula kana isaan santu jiraatan. Oorota ganda kanaa warra roobsoo janii as galu kanaa jiraatan. Oorota karaa keenyaa san taa'u shariif san galtuu jiraatan. Turu yaaseetiin ture soon biyyaan bahin eegaa nam biyyaa bee ichi dachaate maal lamata. Muka gabbaramu sanillee jalaa hin murajeen gaaf tokko mucaa yeroo takka bee habiroonni hoggaa dhufan yoo namni tokko waatee namaa tokko na ta'e maal janii gisee bira dhaqan muka chiin murinaa janiin. Ichi dhoomtanii muka muruutu ichi kana isin godha janiin. Wanni tun kijiba jeetiin dhaqee muka jala jiru hunda ciree fitee gubbaan rabbee anaa dhiltuun akka malee guddoo jalatti muruu hin danda'u. Gubbaan rabbeetiin dameen takka asiin akkana gama deemti. Tuun akkana gad deemti naa muruu jiru. Hubaabaa laal mukuma kana fakkaata waddeessuma dhaabbatu kana. Dhufeen na jala deemaa dhufeet akkana jee kan na laala kan na jala taa'e. Kan na laala anin sodaadhoon goyyaa beekte. Useetiin taa'e mura yoo inni tol deem firra hin daawjee. Anumaa fi isaa akkana taa'e firraa waleeku abdii keenya dhufe. Maal godhu jirtan jennaan mukoyii tokkoon ayyoo muru jiraan jenna. Caa murinii bu'inaan jee firraan naan jennaan qaalii isaa godhee tingizee naniin boojuu deemteetuma dhabamte karaa kottee wanni san jechuudha. Jinniidha jechuudha. Maaliin godhe itti yaadee natti hin dhiisanii miti. Salaalee fidee abbaa kiyyaan xaawula taatiin wanti sireen sii tolchaatis jeeni. Siree tana fedhaami narraa usee salaaleedhaan jalaa muree dhabamsee jechuudha muka san. Ammachi wanni gabbaramaan jirtuun baana. Asirratti illee alhamdulillah wanni san hafte
du'aa'ii turre caala shirkii gaafa godhan san amata kana beetu ammas amata qota zaan san gizee geessa ammas dirqama dibicha galuu qaban ammas amata galuu qaban amma eega bara kaan dhufnee bara amata lama dura moo akkasii bara dheengaddaa koronaa nu dhorke bara kaan soomana gaafa ispiikara finnee sagalee guddiftuu finnee waliin du'aa'ii goonee deemne bishaanillee rabbi isin haa guddisu innee du'aa'ii goone du'aa'ii san gaafa isiniif kannee godhuu ture bishaan rabbiin amma guddisee alhamdulillah bishaan tokko ka duraanuu duratti gandi keenyaa malaaqa meeqa qaba gandi gamanaa malaaqa meeqa qaba amma malaaquma tokko hira jechuudha karaa hundaa'u bishaan guddaadha nama ooluu nama tokko yoo qaban fuudhee deeman alhamdulillah rabbi kanatti haadhiisuuf garuu wanni jiru bishaan guddaa kana qabdi lafa abbaa doo yookaan lafa naannoo kanaa keessa ona alaa kana keessa gandi rabbiin ganda keenyaa kanatti qananiisan jiru ajaa'ibaan sitti ta'u gandi rabbiin akka ganda kanaa barakaa fuudhee sin jiru bishaan kana malee sagartee jirtati gaafa kaan ichi gadi habba lamaa jira kayaa'u akkanaa jechuudha kadachii keessaa bee ammas akka eelaatti motoraan irraa to'atan hangan qabuu kaasan yoo dalagaa guyyaa yoo iyyan ganda kana keessa nama tokko nagartu akka jiru namni uruu jira bariinaan jechuudha halkan ammas hattu eegaa uruu bula nama nagartuun baana akkasii wajjin harree malee bitu jimaan isaanii kun kuduraan isaanii harree malee bitu waan ajaa'ibsitti ta'u hawaa qabuus akka godhuun beeku numa ta'a maallaqa huun hin qabu bona kana jimaa kuma dhibba mee gurguratee ganna liqii kadhata rabbiin jinnii irra ramadee barakaa fuudhee jechuudha jinnumaan nyaata waan isaanii maallaqa isaanii isin nyaata too'inni seennaanis hin qabanne isaan too'ida ittuma amanan malee ibaadaan hin jirtu imaan hin jiru uuma qaluu dhiisan malee bakka saniin sossoonee miti rabbiinis jammaata irra ramadee isaanumaa guuru jira oorota isaanii isii qaba midhaan isii qaba waa hunda isii qaba amata tokko abbaa qayya jimaan jalaa goggoge akka carraa ta'e nama taanii itti dhufan dhugaa nama taanii itti dhufan bona beeyte jimaa bishaan baasee keessa ta'a jimaan guurii jeen dhufee namichi sheetiyya tokko bira ta'a akka harkoo guurii fi jeen harkoon beeytanii mi qaasi toorata jinaasan harkoo miinuu cabsii jeniin ogaa kadhattuu waan namni itti kannee fudhatti fudhaa jeen waan asinii fidu hin feenu jeniin arraboo darra garrees hin kadhannu atis guurtee irraan fettu nageettaa jeniin biraa gargalan dubbiin keessa gaddeemtee kee cabsee jalaan ce'am dhabee jechuudha firraa deebi'ee ifumaa qabee jimaan guyyuusumarra addaachuu eegale akka jaakketaa keetii kana ta'uu eegale magaalaa wayii bittiiraan akkana hoottaa jeen nama karaa deemu yaamee ciraa jaan hanga dandeessu irraa nyaadhu jire kunis nyaatee jira ka ciramees ichumaan hafammaas ol hin deebi'u ka deebi'ees akkan qabu amma gaafa kan akka carraa mana keenya nama keessaa yaasu jira isaan osoo naasoyisu maaliin jiraattan jennaan hannaan jiraanna jennu eenyu faattanii jiraattan jennaan baaburee faa jenna abbaa kiyyaa beeku baabureen xiqqoo guddaadha saniif baabura jeniin dur amman baddini ka baaburee faadhaan jiraannaatti akkam gootan ka baaburee kana jennaan ka baabureen hin gartu ni goggoysineetti akkam gootanii barcaa kadhanneeti duris mana keenya irra jaare diigeeti ona keenya irra jaareetti itti dhiibnee barcaa kadhannee nu dhorkatee irraa guurteen fettu nutis garreetus hin kadhannu enne ane guyya sanii jimaan isaan irraa kadhatanii irratti hajaman hin qabu itti goggoysine hogguma san qanyuur taane hidda jalaa nyaannetti hiddi nyaadhamna maaliin dhaabbatee jimaan ni goggoge jechuudha amma keessaa hiyyaatanii hin jeen hiyyaanu marqaa nu godha yoo yaa'ettan marqaa godhaa fidaa jennu silaa hoolaan ayyamtu hoolaa wayii asii ganda bira kaatanii isin horsiisuu jira wayii jiraan jeen silaa kan isin ayyamu haa marquma godhee fidi jennu nama kan beeytanii jeen kawruu jalaa goggoysitan kana eenyuun naan jeen bara abbaa kiyyaanaan na sodaatti beeytan jeniin asii rifatanii abbaa keeti een jeen bakka ani ana marquma waati godhii fidi jenna amma marqaa boqqolloo taguuru jirtanii akka godhu jiran beeytan ooruu meeqa babbaan kiyya kintaal wala maasai taatiif achi biran kottu yoo tolaa yoo laalte midhaan waan biraa fakkaata kintaal wala maasai ta'a amata hanga tokko jechuudha barakaan qabu eega gaafa ashiitaa irraa harreetti feenne osuma guurru uuda galtee uudarraa osuma guurru guyyaan ni tumatu hangas taati jenna haya amma ni haatanii eni aana jenna shuuroos isiniin godhu boqqolloo duraan fixxanii haan jenna yaa'u keessa maaliin beekannaan barana amanni isaa toluudha jenna wallaahi wabillaahi amata san roobni hedduun jiru boqqolloon kintaala 13 taate amata san jechuu jimaa amatuma san irraa gurraachomee toleef amma eegaan an keenee kutee mbasii dachaan jechuu dhiyoo tana hoggaan asitti deebi'ee asooyisu itti deebinee jirra jenna maatii deebitan jennaan sii biyyaa beenaa jenna akkanatti jechuun nama biraatiin abbaa kiyya rilleessi kun jirtiin baana rabbi haa yaasu jeetiin gaa isii tana yaasu malee as keessaan ba'u jeetiin laga kana keessatti amma baatii shaniin as jira fuulduraas hanga majlisa diinasii qobsiifnutti fuuldurri keenya asuma isin dhuftanii ilaaluudhaaf hedduu galatooma ulfaadha laga akkanaa keessa jirra isin jechumaa bisheekota keenya dubbadha bismillah daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu
Ega salamtaati egaa dubbiin akkuma ustaazni kiyya ustaaz Anas Muhammad Hassan kana waan nama ajaa'ibsiisu gaa dhugumatti jinniin maal nama gooti jechuun karaamaan humnaa wajji akka jaansan jinniin jaantuni yoo ati nama rabbii wajjiin hariiroon qabne taate sirra siquun siidhaa sirra siiti likkitti namni ulee Muusaa didee bordoo Fir'oonaatiitu isaa dawaadha janii beeka gaafa قال الله تعالى جدا قال جني ويددني دان نمر سيتي چوني سنيف غا جني جانتوني هوغا كان جانتون كجيب وان تكوان اسوسمو يتكا نما فكاتوني مالچو سني ميتي خنو استاذني خنيا كومن ونجاني لغا خانا هوند دون فتي حركا قبدي سبب ار سبب توحيدا بيا خيست قران وين اوسادا ديموداتين ار موغو غلتي جرتي تموغا غلتتن اللي بيا بافنا yaada ju'utu isaan arra bakka tana deebisee jechuudha. Kunoonni dhageessanii bire ati asii deemnaan ooyiruu dachaanee ja'an jechuudha. Tanaafuu nabiyyiin keenya gaafa qaceelfama nuu kennu sallallahu alaihi wasallam ooyiruu teessan hoggaa seentanillee bismillaan seena. Mana keessanirraa eeqa hatta hanqa haadha manaatti jaawayii silaayis diinagdee keessan hunda keessatti bakka saneen horiisaa malee saniif gaa obboleeyyan kiyya layni jirru kunis ustaaza taayaan akkasi dubbiin tanaati tanaas asuman guree isin calaf jecha warri batachitan sanii suutuma lafan dhayinaa isin jecha laynirra jirru amma raaree tan hoggaa laaltan dirree ijoolleen kubbaa irratti taphattuun seenaa madda rabbiin as keessa ol baafate ta duraan dibicha gurraachaa malee hin cobne ta'arra ammoo sababa du'aayiidhaatiin cobni siidhaa duraan xiqqoo ganda walga'u arrammoo akka jirutti biyya walga'e kun olaal bishaan kana jechuudha ustaadni naanneessaa jiran ol fuudhanii facaasaa jiran bishaan jallisiidhaa guutuudha keessan gaddeemee jette irreechaa akka fakkaate kamisa caffee irreechaa san irreechee sumaanuun ta'u siin jechaadha haata irreechaa saniif tima tun ta irreechaa saniif tun amma du'aayiidhaan gabbatte duraan dibichaan malee hin cobtu amma rabbiin du'aayiidhaan gabbiseeti layni duraan tokkuma asirraa yaa maddi qallaan tokko sanaawu namni gariin nakkannitamoo nakkannitinu waggaa garii as wal qaba miskiinnin dhugu warra waa qabu malee arra akka miskiinnilleen dhugu rabbiin nuutu ol kaasaa janii migandi saniifu kunis kanuma isiniin jechaa du'aa'iinis barakaan du'aa'iin qabdu ardii tanarratti dhugumatti nutu eeguma jennee if garre alhamdulillaahi eeguma jennee edlaanuuf tahaa hanga duraanii caalaa ammaa sitti amanaa dhufne jechuudha saniif sheefan dimammad ati arraa dhuftee laga kana laaltee mire anamma duraan dhufe jechuudha arragaa jennoonni akka jaan ati gaafa ati jirtu san ooyirurraa yaaneeti xiqqoo ati nurraa biyyaa baanaan kana eega rabbi nurraa biyyaa baas daaraa eegan haqe dachaanee jarraaree teenya dhaal bakki tun miiraasa jinniiti hojaan hamtuu mitii waan ju ibsate ammas nu dacha'aan jennaan inninis rabbi jala fiti arragaa kun akkuma isinuu awadaa irraa deemaa dhabbar bakka tana laallettanii olamaawota keenyarraa ka bakka tana dhufeen ziyaareen hin jiru jechuufi saniif gaa biitti ifiitun hammaattuus qabaattuus dhabduus wanni isiirra ummata keetirra sitti aanu numan jirre jechuudha agaa akkuma waliinuu laallee garra kanaa mire arra makiinaa isaaniitiin reefu gartan miila irratti makiinaan isaanii maal turte kun kophee asiisan turte jechuudha san uffatanii biyya kana keessaa jinniidha baafna jedhanii samma'aa pooliyoo san asi kaatanii ka pooliyoo sanii jaanii sila arra dhugumatti makiinaan takka tan ispiikarri guddaan tokko mataaraan ittichi garagalee jiraatu raandigira maaree ettaniin maqaasiidha raandigira san arra saniitu isaanii malee arra sira baadiyyaan diifordiifaa toorofa kanaan gartee laan na duraa karaarraa hiiqa orofaan jettu waan achi 00 tana sii beeka gaa tantee 00 tanaa beeka akkasitti arra silaa tanaanii biyya tana keessa baqaysaadha jinnii tana biyyaa yaasan talafa jirtullee lafaa baasan jechuudha ammumaa akkas ta'uudhaan wajjin ammoo akkuma danda'anitti mana eegan janiiti isaanis matoora tokkotti bitatan gizee fedhee kan miilli qabamu gizee fedhee kan rabbi gallakkisuuf jechuudha matoorri sanillee beekadhu silaa matoora hamtoo qabamu matoora ta'es matoora wayyaa tokko jira la gurguddaa tokko
Gaara horo tokko jira. gaara horo tokko jira jaamaa janiin jaamaa janiin ammoo ganti maaliif beeka warra gibirinnaatti beeka warra gibirinnaatti beeka maaliif shanyii asii fannifataniitiin akkasiin matoora fedhe gaara kanaas oluma bahaa jechuudha gaara olaaltan gartan kan kanaas oluma bahaa jechuudha saniif inshaallah nutis asumaanuu daawwattoota keenya wanni beekuu qabnu bi'iznillah diiniif jiraanna diiniin jiraanna nama diiniif jiraannammaas nama diiniin jiraannammaas akkamiin jemee garte diiniin jiraanna diiniif jiraanna nama diiniin jiraanna nama diiniin jiraannammaas saniifu diinagdeen keenya wanni godhu hin jiru kabiraa jechuudha saniif ka'arraan tana risaalaa nabi muhammad tana sallallahu alaihi wasallam fidee ummata kana keessa raabsuudhaaf hireen isaaf hin hayyamin jechuudha sababa rakkoo adda addaatiin biyyarraa bahuudhaatiin arra kan inni keeysaan ummatatti ergaa geeffatu kamire kabiyya jiru kana jechuudha keeysattuu warra akka ustaazanas kana ustaazota hedduu kabiyya biratti lafa tana biratti jinnoonni baqachuu keeysatti sadarkaa olaanaa qaban kana waan dandaniin akkuma duraanuu tajaajila diiniif laffa'aa jirtanitti hangana caala arrallee makiinaan biyya tana keeysaan oriyaniis wanni adda addaata biyya tana keeysaan oriyanii tajaajillus isinuma kana eeggattii isaaniinis jecha barga ummanni keenya oduma beeku kunis gaheeteeysan eega rabbiiti jechuudha masjiidni gartan sunis gaheeteeysan masjiida akkami ka sababa keessaniin arra fonqolee ka akkam rabbiin bakka tana dhaabe jechuudha saniif inshaallah obboleeyyan kiyya saani tokko dheedaan lafan fixuu jaa ummanni keenyaati obboleeyyan kiyya babbareedoo kanaatoo akka ishee mu'aaz akka ishee afandiidhaa kanaas cinaa dhaabbata anamma duraan nu maal ana alalee wanniin ji'uu barbaade du'aa'ii san rabbiin nuu qebale tan isiniif kadhannellee rabbiin nuu qebale alhamdulillahi rabbil aalamiin asumaanuu jechaa shee afandi waan siyaaf yoo shee afandi awlaangee jirra yaa awlaangee بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجا خبجمتو تهردفتو تخينيا كسمتي شيكن كينيا سوانا بفنه إدون جرو أكمنا مو بيخونو إن شاء الله إدو دلو تشيخيني شانا الزرة غندا وجعله بيا ربين بشانين كان نيسه وان هدو دان تربين بداسه waan nama gammachiisu garuu ni'maa rabbii isaaniif kanne laga ajaa'ibaa kan namni xiqqoo malee meetira hedduu qotee barbaadee dhabu jiru rabbiin lafarra isaanii maagadaa yaase nuti dhufnee garre naannoo teenya iddoo jiraachuu turre sanitti hedduu wanni akkaan qaalii wanni akkaan dhabame namni keenya akkaan barbaadu jiru bishaan waan ta'eef na biratti bishaan kun akka malee qaaliidha akka malee jabaadha. niimaan bishaanii waan xiqqaa miti saniif obboleeyyan kiyyaa rakunoo bakka maagadaan yaafata rabbi na fide gizeen harku hedduu na ajaa'ibsiise garuu gamanumaan ummanni naannoo tanaa namni waan qabu niimatti hin beeku gaafa dhabdee waan qaalii ta'uu beeyta malee namni waan qabu niimatti lakkaawwatu kanaaf hawaasni biyya tanaa niimaa rabbii isaaniif kanne akka jabeeffatan hawaasni keenya biyyoota adda addaa keessa ka jirulleen namuutu iddoo jirutti rabbiin bishaan kana jabeessee akka malee wanni namni jiraatuun bishaanii wanni namni irraa uumame bishaanii akkasumatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa niimaa ummata ilma namaa kanarratti tola oole hedduu lakkaawee wain ta'uddu ni'matallaahi laa tuxsuuhaa niimaan rabbii hin dhumtu yoo lakkaawaniisi kanaaf gaa rabbiin niimaan isinii kanne galata irra galcha la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم من عذاب لشديد نمني هندي نعمة ربي بر بشانكم بر نما تلافتو لالا نيك أبنيم نمني لافتو لالا مالي بشان نعمة بك قد داجرة خنا ربي سبحانه وتعالى المنا ما تفكنه خيسا ربي نيات دبتي سد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين waa'ee bishaanii rabbiin gajjabeessee hedduu haasee nyaadhaa dhugaa hin israafina hin balleessinaa jennee himaadha wanni kun kanaaf gama biraatiin gaafa kaan bishaan dhabamnaan manni saabaa gaafa jiran san nabiin sallallahu alaihi wasallam namni eela kana bite falahul janna nabiin keenya jennaan usmaan ibn affaan guutuu isaa bitee jannata badhaafame sababaa bishaan ummataaf bituutiif kanaaf jecha gaa jireenya namaatiif bishaan lafee duydaati kanaaf gamanumaan niimaa ta'uu isaa beeknee rabbiif galata haa galchinu jechuu barbaada keessaa hugaa bishaan akkuma beekamu niimaan rabbiin namaaf kanne kun maaliif namaaf turti jennaan wanni isin turuu dandeessuun tawxiida niimaan rabbiin ati qabdu kun
yoo tawxiidan qabaanne rabbiin seerkaa fudhata shirkii akkam mareef isinaa soytan jinnootaaf waa qaluu jinnoota gabbaruu jinnoota sodaachuu eegallaan jireenya kana keessaa si keessaa rabbiin barakaa fuudheeti umrii ta'e keessaa illee barakaa fuudhee ardiirraa barakaa fuudhee wanni ati lafarra dalayu takkalleen akka bakkan arkanne rabbiin taayisaa jechuudha. Waan takka mucaa tokko wargaaf tokko hojii baran Abdurrahmaan jedhanii arsiidhaa bara. Jinniin fuuteen turre majlisa otoo jiru torban takka taa'een dhufne guyyaadha qarshan naa hisaaban jee bara. Magaalaa ajaa'ibaa nageessanii ooyiruu naa kaafsisanii jaa ooyiruu jimaadha. Kanaa tan taatullee maaliif beeku amma qarshii 55 fidatee dhufe guyyaa fide. Shanan tanoo inni tajinnoota tirfirra naa kaan jee makiinaatam seentennaan kun ootanumaa ati ilaaltee gartu sanarraa hin booje. Eega gabbee wala garre hoggaa gabbuu deemu san ammoo waliin agarre jechuudha. Makiinuma gandi seenu tana seenne jee makiinaa akka mennaan irra hedduu makiinaa bismillaan qabne jetan nuti seenu. Allahu akbar. Tokkos biyya tokko fuudhaniiti waayile. Yaabata fuudhanii malkaa karaa gadi san geessanii. Horofa hundaan balleessanii fidan san baay'ee takka teessanii. Warri eega barbaadanii maallaqa bitatan booda rabbiin fide mucaan ifumaaf dhufe. Huccuun irratti horofooyitee bordonni irra balleessee dhufe. Eessaa dhufteennaan malkaadhaan yaabata beeki laangee kana magaalaa achi. Asittiin baala loonii gurgura je qonqoo loonii. Mucaan bara daa'ima bara. Baa mudhii kutanii mucaa horofaan balleessanii irraa buuti dhiqanii saabunaan dhiqanii buuti horofni irraa. Maal nyaattennaan hedduu mana isaanii gisee galle darbaaqulaa fi daangullee nyaanna jedhe. Waan biraa yennaan waan insiita banaa jirtu hundani nyaanna jedhe. Si galte? Wahuma silaa bishaan banaa jiru dhuyina jedhe. Nyaata banaa jiru kan namaa hundani nyaanna bishaan banaa jiru kan namaa hundani dhuyina waan nuti jiraannu huntanuma jedhe. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf nabiin bara nagaa raamni irraa jiraatu. Hoggaa halkan gahe ulaa teessan cufadhaa ifaaf irraa dhaamsaa bishaan qadaada akkasirra faawanii jeniif tanaaf welkaa teessan saana qorii isaa ta'u qadaadadhaa jeni bara. Yoo waan biraa dhabdan bismillah jaa mukallee taatu irra kaachuu jiraame uummanni keenya bakka kanaas dammaquu qaba. Dhibdeeleen waan akkasii irra buuti. Waan biraatiin barakaas hin qabdu sheexanaatu nyaata. Asumaan gurraa buute jechuudha. Jazakallahu khairan maashaallah galatooma jechaga balayan kiyya daawwattoota keenya kun haasofni akka haasofame kana namni edaanuu dalaguu malee waa nyaachuutti hin jirru walqixa akka nama nun ta'in nyaachuu jirru yookaan warra baay'ee takka harka sadaffaa namni keenya laffaatii malee bu'aa isaa wanni harkuu dadhabneef kana balayan kiyya edaanuu yoo jireenya keenya laalle dhugumatti waan kun haqa bismillaan mana seenuu keessa ba'uu keessa nyaata keessatti illee hedduu hanqina guddaa qabna. Kanaaf wanni guddaan lafa tana barakaan diin rabbi nuu kanne wanni rabbi nuu kanne akka waan kana jabeeffannu taasisa tokkoffaan duraa tawxiida jabeeffannee diin rabbiitti dhiyaannee masjida rabbii jabeessinee waan khayrii hunda dhiyaannee ulamaa sheekan qabnutti yoo kan dhiyaannee waan kana hordofnu taane inshaallah qabeenya keenya nuun nyaachuuf ta'a nuun nyaata. Kanaaf namni wanni guddaan ni'imaa rabbiin siif kanne ittiin bira tursiifatan توحيد تهو بيني حاجة بيفنو إيجا كما هاسو ميخانا وانا دلريفو هاسو مجرو خانا را إدو جرو لانا موتو هابا كنو سنين جيچا جني كبرو جني سداچو إرا هابا كنو جزاكم الله خيرا كمانو مانغا أستاذ خيني أستاذ معاذي توماس نويغا جرا يرون غباب دوان تيف إسا وجين ترتي غارين سنين جا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمني نمر ربي خيونا مدورها سيدبينا مدورها فتا يونا وبدا نفهم مو دبينا مدورها ولا يسجاني جري خين يخون قاعد دبينا جرا فتاني جراني ولكن قالوا مو دبين جني هندومتو جنين أندران قافان غندخان ندفين مثلا جاي في أمتك أرساجي وخنا أمتك مسكينة تكون أركا يوجوسا مقالات فنيس أمتها مسكينة هي يوم ترامل لتو تكون أركا أمتها قدام نرامل لتو خمر طوني سانيتو خولي تاو ده يفتكر بك خولي الرجود ده خرا وده خرا إنسان ما دلقته إيه سووا إن اللانجين وما جاني مرتون ساني شبمت ديمتي ديرو إيه سنورو جارتي بتافي ديرو ده شيء كم نيمو مالي ومني خنجتي يادو تري والله يجرو الرجود إنه في بيتي هرجي خيسابي أكبيتنا براتين قرية biyya bareedina si laggeenii fi dachee sitillee dachee bareedu waa hunda magarsiti waa hunda magarsuu dandeessi bishaan taakku jira bishaan gurguddaa laga yaa'u jira kanarraa walaakin barakaa rabbi nama dhorkega bar rabbi subhaanahu wa ta'ala ka jaadi aziza qudsi keessatti barakaan tiyya jaalatiyyaa je barakaan tiyya jaalatiyyaa je barakaa saniin kanna namaan jaalladheefin kannaa je إرتة نمان ربي جالته نما كم دبيتا نما توحيد قبوا يجوا نمني ربي جالته نما ربي جالته
nama jinniin gabbarre rabbi gabbaru jechuudha nama jinniin gabbarre waana godhu خالق خجو وجو نما ربيتي أمانة والله دين كون أكيني برخاء قبو دبنتو نجار سيفتين أكمل بيكم مسلاو بيتا توحيد ندرانيس برخان ديما بيجون بيجما كاسن أما كلن سمان ورسبافان دبيت دايما أفان سكابي هيه إيجا أستاذ أنا سما باتي شن إيجا سكيس لكاوتنا كريفو يعني نوتي سكابي نوتي تشوفي باتي شنن تناخيس التيفي كلن سي باتي شنن kana duraati khabaati shanan kana boodatu walad hoggaa qarsaa raas deebitu jechu ifaa jira namni hoggaa yaa gammadaa yaa if shashakkaa yaa bakka mirqaanaa yaa jechu kanarraa wanni beeytu itti ofadhu kana itti jirtu sana akkasitti amma tawhiini lafa qubatee jira jechuudha barbaadees jinni nama beekee shaanas ni sudaatti kun amma kuma reefu himu dubbii baasasan jecha tokko yaada jecha wahab ibn munabbah je man khaafa allaha khaafahu kullu shay je nama rabbii tokkicha sudaate waa hundaatu isa sudaataa je شأنس بيخي إخا هريرو جني في جني هاسيسو بيخي تيمي تكاو قطبي ويتي أولياء ويتي تيمي تي بيخي أولياء ورخن دي بيخو سنين بانا بيخ ولكن توحيد وان قبو فيهجو رب دين سياجلو جريجو نما ربي سداتو وهندا سداتو يجو خناف قا أستاذ أنس والله بادية كان خيسي جرو قول فنلالو هدو نواجاب سيسي نولي مورالي نوفخاسي إن شاء الله فولدورة تيغا قندو هو النسان بربادن مجلس علمي أسد دابو بربادن مركزة شيخ أداس قبسيساني أسد دابو بربادن مدرسة دابو بربادن واحد دو بربادني كان هندنا من يقولوا أمة مسلماتي قولا درانوتي قل إن حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جنبر كتريفو يتسن كبادوس وان ونين كبسن تربيتي تنمدي ربيتي تدير ربيتي يون أمو في لبس لبونتي يلين لكورة هنگ لبوتي ديني في جيران نوان تهف دبين قرتي لغا خنا جنين قد خنا كولوني أداتو أسجر سنو جنين أسجرتو هتلر جني هتلر إنه تايم خجر مسن خجرتي جنوسايد يجيسن خجرا جباسو جني نزجرتو إنه كن إلمان قبل ليتنا معرفة والله أمة آسيا كسان تجران رب ما فينا إيجسينا ما دفيل عليه بيخا خناف ونسين في تمالي توحيدان بومبي توحيدات تقول لك كساني بربدي سولفيت ما شاء الله جا أستاذني خينيا نكليرة تهاني جراني جنا لي ربي سان هاجر جارو جتشا نتلين جامع أدون قبانو تيجتي دعوتوني خينيا لين جامع جرجرون ملاني أما دوغا سلانه لين غودان ملا خناف يروبرا ولد ديبنا استاذني قبسو جب دوره جيراني استاذ خانا غرتي اكا اسان وان فرد جيران بيتني ان لين دوران يوغا استاذ انس كلين سرا دبامي سديرو مالته مال مفرد ما تجرو خنجيتين دوفي يوغون دوفي امو تر فرد جيران ججو خناف نو مجمع في مال شواخ حساب كله يغفنا تو كوتي خنو خبن سايانو تجلباتي أكسيجا جاتني جبدو جراني فيادا جناني سيلين فيادا كجتنين بروادا أسمانو قاسين دراو غلطو ما سنين جتة نورين فتا غلطو ما سنين جتة إدو نتيار كمنو أرميا جيتو بريدو قدنا أرجع بها أنا كرسا أرندا لانجي غندا وش على جام تيار كمنا نداوچو خسنيف هدو غلطو ما سنين جتة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو غندو نفتشون بخا Ati bulla luguya yarosan rabbira arabor hella jiru nagaya yarosan rabbira arabor hella jiru nagaya ya kali wa hundarra din undaf gararra ya chala wa mararra sirka chunke nyajarra eddu honga wesirra dabedan di sirra nusin tolfanne khane hufanne bane daram sirkandan undar konne tandamnes bane darra ingawno addunyarra nuangali atirra tanam sirka chunjarra nu chalu wa hundarra din undav gararra kachela hundarra namami rabbirra arkanne fudanne rabbinu tolche jarra tanafu arfanne shakarra alfalfa alfamarra tanafu
فارفن شكر ألف 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 مرة أركن دين إسلام دين درجالو برن والبرسيبن الدين والهابلو بلا شركة جودا وقدري سوالالو والكان برن برسيسو دافيالو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو صبري في ثباتاس آخر النوجليلو ربي قدانو كن دين درجالي ندين الرافقنا قدري سوالالي مسجد والنجار بريچين بريلن تنيا يتين دادچو مسجد جار والله جارو انغاري غوني هجي سوالالي دينه يتين سلانه عبادت دوي دغلم إذا إسلام دونه تنافتك عنه والله إذا إسلام دونه تنافتك نجدالم وقادو فافي دبرا قدو فادو دبالم وقادو فافي دبرا قدو فادو دبالم غمانه وطالة ببانه والغالة